ngaho bakubitire mu gisirimba apana kucuranze nyuma kimwe cha ahandi wahereye mbere apana kica c'amashahi kimwe wahereyeho nkakare ari kuntu wacuranze neza kare ibice bibiri umurongo wa 9 Gasi urusome mwene data wasomye Hagayi ibice bibiri umurongo wa 9 Kwipaje ya 869 Ubwiza bw'inzu bwo hanyuma ubwiza bw'inzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere niko Uwiteka Nyiringabo avuga kandi ahantu zatangira amahoro ni uko Uwiteka Nyiringabo avuga amen Umuhanuzi Hagayi numwe mu bagarukanye na Nehemiya bamaze kutubwira na Zekariya na Malaki nibo bahanuzi batatu bagarukanye nabo bakozi b'Imana ba Nehemiya na Zerubabeli na Ezira kandi aba nibo bafashije abagabo kubaka urusengero ndetse cyane Hagayi Bwana sifi none mwumvise ko dusomye haravuze ngo ubwiza bw'iyinzu bwo hanyuma iyo ni inzu yari maze kuzura
urura rusengero kwa ba Nehemiya bamaze kurwubaka bamaze kurwuzuza bariko bashangiriye bariko bavuga ukuntu rumeze neza ngo bariko bavugana ukuntu barugereranya n'urwa mbere rwo kwa Salomo. Hanyuma noneho ngo Hagayi ararwitegereza areba ukuntu abantu bameze, iwe ahita hanura arahishurirwa, ahita babwira ngo ntimubone ukuntu urusengero ari rwiza, ngo ari kubwiza bwo hanyuma y'uru rusengero ngo buzaruta urunguru. Amen. Duhimana asifiwe. Ngiye kubabwira ijambo rivuga ngo ubwiza bw'Imana bubasha guhindura. Ni naco dusomye hano n'ubwiza. Nimwakira ubwiza. Imana ihumugisha abakozi b'Imana bamaze kuganira batuganiriye neza. Abavuga butumwa ndahevye uzi ko abantu bose bize theology. Abantu bose bafite ibintu bikomeye cyane. Timukaza mugira ngo guhagarara biroroshe. Guhagarara biragoye cyane. Bo guha Bibiliya ngo ngahe bankuvuga ibintu habingahe hano. Umugabo umwe baramubwiye ngo nahaguruke abwirize kandi ni wacaga imanza iri hakujya iwacu. Ngo agera ngaha yamaburi kintu avuga. Ngo asohoke amavuga ngo reka ngo hariya ngo erega sa ahantu. Ati nkanje kuvuga ngo naniwe kuvuga. Ni n'uwo munsi yabwirije wonyine. Imana ibaha umugisha. Uyu mugabo simuzi ariko avuza amagambo akomeye, ikintu gusa camunane ni mikrofone. Njewe sinumvishe byinshi kubera mikrofone niba yaripfuye sinzi ijwi ntirya, ariko yarafite ibintu bikomeye. Yarafite ibintu bikomeye yasomye hariya mwasomye ya midugudu ukuntu yayihuje, gusa nababajwe nuko ntabyumvise kubera ijwi nyine mikrofone. Ariko Imana igumugisha. Kandi umuntu uzi ibintu akabisozereza muri Kristo Yesu niwe soko y'ibintu byose. Imana igumugisha, mureke tumutunga ibiganza. Imana imugumugisha cyane. Hanyuma Furakazi nawe atubwiye amakuru. Njewe sinagiye mu mwuka. Yavuze gusa namanje wo guseka. Noneho ukuntu yamyaje muri Nehemiya avuga uyu mukobwa ugiye ku uhereye muri Nehemiya umunsi wa mbere ahagutse kubwiriza uko aravuga iki. Namye ngira ikibazo gusa navuga ati turashitse. Ahereye muri Nehemiya no ngo aje kuvuga kandi yamavuga amarembo kuvuga amarembo 12. Ariko mu bishikunda sobanura ibintu. Oye turatarame. Namye numva gucya kwigitaramo gitibuka gutya. Duhimana icubahiro. Asifiwe. None rero ndabasaba abantu bose barimo hano. Ico mbasaba ni iminota nka 30 ngiye kuvuga. Abantu bari inyuma muze mwegerane n'abandi bantu. Muvi inyuma mwese protokoli bazane mwese mwegerane n'abandi bantu hano ndetse namwe. Muve nkaho abo ngabo mwegere nko kuri zintebe zizi imbere muze twegerane. Ya fanta babaguriye murayishura. Muze mwegere hano. Bari abantu bari inyuma bose. Madame uriya mpaye mbona hari. Timuvije tuvuga igifaransa. Muze mwegerane n'abandi. Nono dutarame igitaramo cegeranye. Tugiye kwinjira mu gitaramo ciza. Umucuranzi nawe wegera inanga. Wegera inanga. Hanyuma sasa twinjire mu gitaramo ki. Ijambo ry'Imana rimaze. None ntabwo mwumvise uko tuvuze ba. Bari abahungu bose bambaye mbona hari. Mwegerane n'abandi. Iyo umuntu atinya kwegerana n'abandi hari ico abayikeka. Cyane abayikeka gusakuza. Yego. Aha. Zamuri Imana icubahiro rero. Nimuzamura amaboko. Zashima Imana vuza impundu. Hallelujah.
Alléluia. Hata. Bon sang fait. Ubwiza ni iki? Iyo bavuze ngo ubwiza kiba ari ikintu ki? Ubwiza si ubwiza si ukuririmba. Ubwiza si ugusenga. Ubwiza si ukubwiriza. Ndetse mugabo ubwiza si abantu benshi bateranye bakuzura n'urusengero. Nababwiye ngo ngiye kubabwira ubwiza bw'Imana bubasha guhindura. Ubwiza si umuziki, si senti. Ubwiza si amaturo menshi abantu batanze. Ubwiza si ukuba muri Kayore dufite abanyamasengesho kuruta ahandi mu tundi turere. Ubwiza si uko mu rusengero ruba rutatse neza rurimo amakaro. None hasigaye iki? Ibintu byose mbirangije, hasigaye iki? None ubwiza bubasha guhindura bubaye iki? Ubwiza si ukuba mu rusengero hari abapasiteri benshi. Ubwiza si ukuba hari abantu babatijwe benshi. Ubwiza si ukuba hari amaturo yatanzwe menshi. None ubwiza bubaye iki? Iyo bavuze ubwiza, glory, ubwiza bubaye iki? Iyo bavuze ubwiza bavuze glory, bavuze utukufu. None bibaye iki? Ubwiza ni iki? Niba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icubahiro. Ubwiza bubaye iki? Glory. Ubwiza bubaye iki? Utukufu wa Bwana. Ubwiza bubaye iki? Ubwiza ni si biriya navuze byose, ariko ubwiza ni iki rero? Ubwiza ni ukubaho kw'Imana mu bantu. Mu magambo wenda yumvikana, ubwiza ni presence y'Imana mu bantu. Ubwiza ni igihe Imana itibutse mu bantu. Nibwo bwiza gusa. Noneho habe nubwo twokora amateraniro ameze gute, habe nubwo twogira utubiri tukisubizamo utundi tubiri, habe nubwo amakanisa yokomeza kuba menshi, presence y'Imana itaramanuka ngwize gutya mu bantu, nta gitaramo kiba cyabaye. Ni ukuvuga ngo ntizuba twateranye. Bivuga ko dushobora kuba duterana amateraniro menshi tutateranye. Kandi ubwiza ni Kristo mu bantu. Kandi ubwiza iyo bwururutse mu bantu nta muntu uzi ubiyoberwa. Kandi ubwiza ntuzi ubuvuga wewe, ibwo buza bukuvugaho. Noneho abantu mwumve mbabwire neza ukuri kose kw'Imana. Iri jambo ryaje maze kureba ibitaramo byinshi Dutarame, maze kureba n'amatorero menshi n'amakarisa menshi turimo, ngo mare ndareba ndavuga ngo ibintu bigomba guhinduka. Nta kindi kiyavuze ahantu hejuru y'ububyutse kuri Zerubabeli, kuri Ezra nako, ubu ngubu isengesho mbaye nsenga ko ndasenga Imana ngo Imana igarure ubujutse mu bantu.
ubwiza ni isezerano Imana yasezeranije n'abantu. Ubundi Imana iyo itagaragaye mu materaniro, amateraniro ntaba yabaye. Kandi abaza babigiramo uruhare kugira ngo amateraniro abe nitwe. Ariko Satani nayo ikazana uburiganya kugira ngo amateraniro ntabe. Amateraniro si uguterana hano, amateraniro nuko ubwiza bw'Imana bumanuka. Ushobora kuri buri mu rugo ugaterana kuruta waje hano, kuko ubwiza bw'Imana bushobora kugusanga aho uri ukaba urateranye. Mugaterana muri benshi hano ntimube muteranye. Babiri bateraniye hariya ku musozi bakaba barateranye kuko ubwiza bw'Imana bwagize gute? Bwamanutse. Utukufu ni wako Bwana. Kubabwira Bibiliya uburyo byari bimeze. Murebe Bibiliya, ishusho ya Bibiliya ntabwo ari iyi ngiyi yacu turimo. Niyo mpamvu mubona ejo bundi naribajije ndibaza ngo ese kubera iki dusenga buri munsi ibitangaza n'ibimenyetso ntibikoreke. Mwuka mpishurira ijambo. Mwuka arambwira ngo nuko gusa nta presence y'Imana ibiri mu bantu. Iyo Imana itagaragaye mu bantu nta gitangaza cokoreka. Tukidanda tugasirimba tugasara tukabwiriza tukagira dute nta gitangaza na kimwe cokoreka. Kandi amateraniro kuko yabivuze Patro nanje ishaka yavuze ryo kurana n'Imana ishaka. Ubundi le forme la empêche la grâce. Ubundi iyo nta bwiza bw'Imana buri ahantu amateraniro azashira. Yari ko yihagararaho ngo akabiri ngo ntikarashize karashize. Suku kari kameze. Nuko kari kameze. Twari tukasi. None se muzabwira ngo abantu niki cyatumye bagira bate? Niki cyatumye sindi ko mvuga kabiri konyine n'utundi dutatu n'utundi. Twarashize. Kandi si Imana yatumaze. Ni bande batumaze? Nitwe twatumaze. Muraho? Ahantu Imana iri nta muntu utohaje, nta muntu utojayo, nta muntu wokwirwa mu nzu. Muno hari Imana. Ibitangaza byabikora kandi. Ariko umuntu kuza gatatu inshuro zibiri zitatu zine zitanu akabona nta kintu kibaye tazagaruka azaguma mu nzu. Ndetse akababwira ngo ntabyo barimo bakaguma bakabuza abantu iriye. Kandi umuntu umwe ubwiza bw'Imana bwo mumanukamo yogira nkagitwaza amakanisa yo muri Amerika yose ntiyayamaze. Abantu bose ko barajayo ko barava mu yandi makanisa bose bakaje kwa gitwaza kubera iki? N'ubwiza bw'Imana bumurimo. Hari warwanye ubwiza bw'Imana iyo bwamanutse nta uzi uburwanya, nta uzi uburoga, nta uzi ubushaganya za muri maso. Ndimwopingana ibyo nimuza mubipingana, ibyo ntibizabipingana. Tuba dupingana amasadaka, tugapingana inyubako, tugapingana n'abakorari batari bake abandi benshi n'ibyuma n'amakaramene n'ibindi. Ibyo tuba tubipingana tukanabipfa n'intebe n'ibindi. No kuba abayobozi n'iki ibyo tuba tubipingana. Ariko ubwiza iyo bwamanutse mu muntu kibuza gupinga. Bana sifi. Turataramye se? Ese turataramye ba? Nanje akakabiri ndi umwe mu bandi bafite ishaka ryo kugira ngo kasubire kagira gate. Kandi ndabamenera ibanga gusa nirimo, ndabamenera ibanga nta kindi n'ubwiza bw'Imana gusa. Uyu mugoroba niwo wa mbere kandi ko ndavuga ngo muduhereze utubiri dutatu uku kwezi kose. De lo ompele perte la popere. Habe n'igitaramo kirimo ubwiza bw'Imana. N'umunebwe azacinjiramo gutya. Cangwe umuntu waje yaforoze k'inzoga. Aza yinjiramo gutya akamatangira kurira. Mwaririmba bikamucumbita.
kurya simwe mamucumisa n'ubwiza bubarimo. Haleluya haleluya. N'ubwiza bw'Imana. Rega mbabwire nta teraniro na rimwe ryabaye muri Bibiliya ritarimo presence y'Imana. Nta na rimwe muri Bibiliya ririmo. Kandi niyo mpamvu amateraniro yose yo muri Bibiliya ntiyigeze ahusha. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntidutera nk'abahusha. Haleluya. Dawudi yigeze ahusha se kurya yari mu materaniro ubwiza bw'Imana bwari muriho. Ndamuvugaho mukana murebe ibintu kandi Bwana sifiwe. Aka kabiri niba mwataramye neza niba mugize mureke twongere kandi tugarura Imana hano. Mureke tugarura ubwiza bw'Imana mushinge hano. Nitumara mureke dutarame kandi turatarama. Uzana abantu biwanyu na uzana abantu biwanyu sibyo ninde patro uzana abantu biwanyu na makanisa nibutse ya hano nini abandi ni bandi muzana abantu biwanyu muzana abantu bahehe icyo akora kumvuze kera uko bamwe babigizemo amashari mwumve gabiza bifira kandi ubwiza bw'Imana nimara kururuka hano tuje kubwururutsa n'ahandi kandi ni twebwe tugomba kubigira mwiki uruhari tumanuke no kwa Sironi ako gatanu hawe uvuga muri mwenyine murashaka kuba mwenyine kubera iki tujeyo aho singaho iyo nta bwiza bw'Imana buhari abantu baza basigara ari mu mihango bakaguma mu mico byarangiza abantu bagataha. Kwa Nehemiya abantu baratashe yagiye iri ibwami ngarutse asanga abantu baratashe yongera gusura kugarura bwa kabiri. Amen. Umva mbabwire nta muntu Imana izikoresha ntibibaho ibyo ndabihakaniye muzoje kubibaza naringize ngo muzoje kubibaza abantu bo muri ubuzima muzoje kubibaza Mose na Pawulo. Nta muntu Imana izikoresha atariho ubwiza bwayo bw'Imana ntibibaho ibyo ntibibaho. Itorero ritangira umunsi itorero ryatangiriye hehe mu Giputa. Mose aje gukura abantu mu Giputa niwo munsi itorero ryatangiye. Niryo bazabita ngo n'itorero rya mbere itorero ry'imfura kugira ngo ritangire nuko Imana yatoye umugabo ngo imare kumutora ariko byari mu masezerano ubwiza nuko Yakobo Imana yaramubwiye ngo uyu muryango wawe aba bantu byaye nibo nzitirirwa nirwo rujaro nzitirirwa kandi ngo amara Imana yamubwira ngo nzabana namwe ngo ibihe byanyu byose byo kubaho. Uko kubana namwe nukuba biruhande nukuba imbere nukuvuga ngo bagendaga bari ko bareba Imana presence y'Imana ihari muri bo. Iryo ni sezerano na Yesu yaje kubivuga aravuga ngo ndagiye ariko nzabana namwe kugeza ku mpera y'isi. Ubwo n'ubwiza bw'Imana. Hanyuma rero Mose afata itorero ritangira Yesu ahimbazwe cyane. Mose afata itorero ritangira nico gihe Imana yamubwiye gute nico gihe Imana yamubwiye ngo Mose ni wowe mbonye ugomba kuja gukura abantu mu Giputa. Ntiwokura abantu mu Giputa Imana itabanje kubwiye igikoresho kizima ngo presence yayo. Uzi ko Mose yanze kujana na marayika Imana iko imubwira ngo uyu marayika mujane akavuga ngo ndajana nawe sinjana na marayika uwo mpa marayika ngo tujane nawe aramusimba aravuga ngo sinshaka kugira gute sinshaka kujana na marayika ndashaka kujana nawe ngo amara Imana iramubwira ngo Mose ngo genda umva ko Imana yamubwiye ayo makuru iramubwira ngo nziheshereza icubahiro ngo imbere ya Faraho. Kwihesha icubahiro yari imubwiye nukuvuga ngo Mose wewe ico cubahiro yari imubwiye ngo mu yandi magambo wewe Mose uzamera nk'Imana cangwe njewe nzipresent imbere ya Mose na Faraho abone ko ntacari cyo kuko nzaba ndi kumwe nawe. Nico catumye Mose ahaguruka aragenda aja mu Giputa aragenda kuko azi ko ari kumwe n'iki
n'Imana. Yaravugaga si kwagaranya n'Imana. Yashira inkoni hejuru ikakoza n'ibintu. Yakora ibintu yakuta mu mazi ibintu bigakoreka. Kuko iyo uriho ubwiza bw'Imana, ibitangaza byiza bikoreka uko bukeye nuko bwije. Igitangaza c'Imana. None turi mu gutarama, tugatarama, tukarinda cubahe muraho. Tugatarama ariko ntihagira igitangaza gikoreka mu bantu. None ibyo bitangaza byagihe Imana niyo nanise. Imana ntizinanirwa gukora ibitangaza. Ni twebwe twananiwe kandi cyatunanije ni imbino, ni uburiganya bwa Satani. Buza butwereka ko turiko duterana ariko ikaduhisha igikomeye kigomba kubaho. Hanyuma Mose rero ngo amarashora abanyesiraheli abajyana ageze iriya mu butayu. Nanone aravuga ngo ariko Imana tuzatuguma kuvugana nayo mwijwi ikambwira ko turi kumwe. Noneho yama yibwira ngo ndashaka ngo kubona ubwiza bwawe burabagirana. Zamuri Mana. Haleluya! Umva abandi ibyifuzo by'abagabo. Abantu bari mu kuja amasayina bakaja gusenga ngo barashaka ikiniki kandi arabakristo. Ico twa dusenga buri munsi kandi tugomba gusenga tukaniyiriza. Ni ugusenga ngo Imana, ubwiza bw'Imana buze muri wewe. Ubundi ubukene gusa tugira umukristo agira n'ubwiza bw'Imana muri we. Mbese ni presence y'Imana muri we. Kuko presence y'Imana itaraza muri wewe ntiwovuga ngo abantu bumve buriya ntumwereke nkubwire. Kubwiriza si ukumenya amagambo menshi, ariko n'ubumenyi nabwo burakenewe. Ubumenyi burakenewe, ariko hari ufite ubumenyi ariko atobwira abantu ngo bumve. Reka mbabwire, ikiza kibwira abantu niki? N'ubwiza bw'Imana bukurimo. Nico kiza kiririmba, nico kiza gisenga, nico kiza gira gute. Iyi Imana itaramanuka muri mwebwe, timwosenga. Ntimunamusenga ntibikunde, mwabwiriza ntibikunde, mwaririmba ntibikunde. Mbese wewe ntiwovuga ngo urandusha kuririmba. Ntibishoboka. Ico ndusha gusa n'ubwiza bw'Imana. Reka mbabwire, n'umuntu asifiwe sa. Umakubwire, nta muntu ubona nta kintu wozana mwisi ngo ucemeza abantu nguvuge ngo uragifite ngo kurusha abandi. Ntaco na kimwe. Uzugura imodoka undi ukamusanga afite indi. Wagura umwenda ukamusanga undi yaguze undi uruta. Wubaka inzu ukamusanga undi yubatse iruta ya yindi. Wakora ibintu bikomeye mu rusengero wabyina ukamusanga undi abjinye kukurusha. Wabwiriza ukamusanga undi yavuze ibintu bikomeye kukurusha nkuko uriya mwana yari kwavuga bye. Wakora ibintu ukamusanga undi yabikoze cyane kukurusha. Gusa ni ikintu kimwe gusa cyemeza abantu gusa muri yisi. Timubona uko ibintu byose mubona ibintu byose byarasha. Umugabo umwe ngo ni nza unumva ukunda kumuvuga ngo ni Kagombe yagaza kuvuga nk'utuntu twinshi. Ngo baramubajije atese ubukristo bite. Ngo yamuvuga ngo iby'Imana ngo byamuvuye ku nzoka. Urumva? Donc uko yaragize ngo avuge ko nyine yanebwe ngo yamuvuga ngo iby'Imana byamuvuye ku nzoka. Ariko yavuze neza. Yavuze kiri ku mutima kuko uri mu kureba abantu ubu ngubu. Ibintu by'Imana byavuye ku nzoka. Nta kintu wo kwemeza abantu muri iyi singo. Ikintu gusa kizacemeza abantu hano hanze. Bwana sifiwe. Lofe ele bose makinga. Ikintu kizacemeza abantu gusa ni kimwe. Nuko ubwiza bw'Imana gusa buza. Iyo ubwiza bw'Imana bumanutse kuri wewe. Timubona Yesu yari afite umwenda umwe. Akagira n'urukweto rumwe. Ariko niwe ganyiri bwizaga. Ariko abantu bose baramukurikiraga. Abantu ahanyuze abantu ibihumbi n'ibihumbi bikamukurikira. Kurya byakurikiraga ubwiza. Muri ubwo buturo ahacamwe ibice bitatu. Igice cya mbere n'icya kabiri cya gatatu byari isanduku ry'Imana. Isanduku ry'Imana umutambyi ngo yagendaga rimwe mu mwaka. Kandi umutambyi isanduku ry'Imana ngo yagendaga yasezeye. Aho isanduku ry'Imana ryabaga habaga ubwiza bw'Imana baza babwita ngo ni Shekinah glory. Ni ukuvuga ngo habaga utukufu wa isoleso oplese enfromaisande. Hariya ico bata ahandi hose batambaga ko bashaka buri munsi uko bweye nuko bwisha. Ariko ahera habaga isanduku ry'Imana. Aho ngaho niho habaga ubwiza bw'Imana. Muzi ko ahera nta gicucu cahabaga. Umutambyi yinjiraga ntagira igicucu. Timwamubona ko mpagazanga igicucu gihari. Hari ahantu hatabitara hatabi igicucu. Keretse gusa mu ihema ry'ibonaniro. Nta gicucu nta shadow ibamwe. Nukuvuga ngo mu ihema ry'ibonaniro hariya mu isanduku ry'Imana. Nta gicucu cabagamo. Habaga ubwiza burabagirana. Iyo umuntu yinjiraga yakoze icaha gutya. Nubwo ngubwo n'ubwiza bw'Imana nibwo bamukubitaga hasi. Bagakurura akagozi ku kuguru. Nukuvuga ngo ririya sanduku ry'Imana niryo rya representaga Yesu Kristo aribwo bwiza buzaza muri twebwe. Asifiwe. Hallelujah. Atukuzwe. Yesu ahimba. Hallelujah. Yesu Kristo w'i Nazareti.
ngo bamarere Imana yababwira ngo iri sanduku ry'Imana ubu bwiza nibwo buzabashora bukabajyana bukabageza i Kanani. Hanyuma rero isanduku ry'Imana niyo byabagendagaho. Isanduku ry'Imana ryarahagurukaga Mose agatanga itangazo akavuga ngo Uwiteka we nguhagurukana natwe. Basura kuhika akavuga ngo Uwiteka we ngo urubuturo bwacu. Noneho umunsi umwe isanduku ry'Imana riranyagwa naratangaye, ariko abanyesiraheli bakundaga Imana. Umunsi yanyazwe isanduku ry'Imana umukobwa umukafine hasi, umukobwa mukafine hasi, ariko abanyesiraheli bagaza bigisha abana babo Imana bakayimenya ngo yaratwite agira gute yamabyara igitaraganya, ariko ngo yicure yama yita umwana wiwe Ekabodi, ngo icubahiro c'Imana kize gute, mbese icubahiro c'Imana kiragiye kivuye muri Israeli. Mu yandi magambo ubwiza bw'Imana bwize gute, ubwiza bw'Imana burashize muri Israeli. Tuzobaho gute nta bwiza bw'Imana buri muri twebwe? Umuntu yorara gute nta Mana iri muri wewe? Umuntu yorara gute nta presence y'Imana imurimo? Umuntu yoza gutarama gute ubwiza bw'Imana butari mu hano? Ngo amara uwo mugore yamama mubwira ngo uwabyaye umwana, ngo amara mwitika bode ngo icubahiro c'Imana kashise Eri yamenye gusa makuru yuko isanduku ry'Imana ryanyazwe yamahwera. Abagabo baza bahwera bagahwerezwa nuko ubwiza bw'Imana cyangwa icubahiro c'Imana cyagize gute cyagiye. Isanduku ry'Imana rijiriya riragaruka rigeze hariya. Dawudi ayoboye Israeli ntiyigeze atuza mu mutima wiwe atarabanza, yaravuze ngo sinoyobora guverinema ubwiza bw'Imana butaragaruka ngo buze hano muri Israeli. Presence y'Imana nzoyobora gute, bizogenda gute, nzabikora gute, bizakorwa gute? Ngo amara aragenda aja kugira gute, agambira kuja kuyizana isanduku ry'Imana. Amaze kurizana ari ngo arwire gutya ariko ryica abantu ngo rimare rija kwande kwa Obededomu. Kwa Obededomu yemera kwakira ubwiza bw'Imana mu mezi 3. Ahantu hari ubwiza bw'Imana abantu baza bakira, abantu bazamererwa neza. Ubundi mu rusengero abantu bazakura imigisha igeretse ku yindi. Ni twebwe ba mbere turi mu gusenga ariko imigisha ntiboneke. Ndumva ugasanga abantu twasirinje twamaze umwaka twagize gutya ariko nta bintu bihinduka muri twe ngo tubone amashimwe abantu bahagarara aha ngaha, kuko Imana yacu irasa naho ari inkene, kandi abandi bayikiriyeho, abandi bayiboneyemo amafaranga, abandi bayiboneyemo ubuzima, abandi bayikiriyeho. Twebwe habe n'aba bakenya, habe n'aba bakenya ibo ba-exploit Imana, ibo baza bakizwa, ibo baza bakizwa. Gukizwa kwabo ni ifaranga. Akamabwira Imana ngo nigeze kuja gusenga Mombasa, mpasanga umugabo umwe nahamaze iminsi 3 ku mazi neza hariya kuri Oseye. None uwo mugabo nsanga amaze amezi 6 ni nka wari usigaye ari shefu w'icumba, naho yaravuye mu cyaro ca Mombasa ngo yaraje gusenga, akaba ari umuturage nyine, umuturage usanzwe. Ngo arasenga icumweru ca mbere, ca kabiri, ca gatatu, ca kane, ngo aje kugereza ica gatanu ngo yamavuga tukunguko Imana naje gusenga ibyo nayisabye, ibyo ngiye kwisaba ukunzo bikura hano, ariko ibyo mpaye saba nzobibona gute ko ndabona kera ko nabibonye. Ijambo rya mbere ko ndayisaba imodoka ariko sinzi imodoka. Yamaje kwiga imodoka mu mujyi waho i Mombasa, akaza yiga agasura gataha mu masengesho. Atukunguka imodoka ndayibona muri iyi minsi. Ati naje gusaba Imana sintaha tayibonye. Ngo amare kandi yamaje kwiga computer, jomba akabyiga ku manywa nijoro akaza kurara aho ngaho. Ico gihe yatubwe twahageze, ico gihe twagiye gusenga aratubwira ati kera imodoka ndayifite nayibonye. Atubwira ko kera yeme atukunguko nje ubuzima kera bwo mu cyaro, atukukera ko ndateganya kuzana umugore ngo tube hano mu mujyi. Kera Imana we yaje gusenga, kera we yagize gute, kera gabo yagize gute. Twebwe ubu ngubu aho twagere hano kandi abanyamasengesho n'umpaye mvuga nigize gituma twebwe tutaragira amaduka akomeye cyangwa imodoka cyangwa ibindi bikomeye. Nukubera iki? Naha ngaha bifira ni mu bitekerereze. Njewe kubera ko nasenga nabanye n'abakenya twiga imyaka 3 yose dusenga mu rusengero rwabo. Nukuri bitangaza
iwe niyo atanze ituro gutya akaza gutanga ituro hano atakaza gutanga ituro iwe nukuvuga ngo ntaza ritangira ubusa aza ritanga ku cyumweru akaza gashima ngo ryaturo natanze nabonye iki kandi nta muntu uza mu rusengero adafite ituro ntibibaho ibona bataje gusenga bazabohereza amaturo sasa biterwa niki no gusobanukirwa Imana nabi umugabo watwigishije nako umugabo wa directeur wacu umunsi umwe yaratwigishije aratubwira ngo ngiye kubabwira hejuru ya ngo hejuru yo gutanga kandi ngo twari dusohotse ishuri aratubwira ngo ndababwira hejuru yo gutanga ntiyari ko atubwira ngo dutange si fundraising yaragiye gukoresha aratubwira ngo ndababwira hejuru yo gutanga no gukorera Imana ico byitwa atubwira gusa amazina y'ukuntu umuntu ashobora gutangira Imana nuko byitwa reka mbabwire uwo munsi twari ko tuja kuzana amafaranga udufaranga tw'abanyeshuri twasize muri doro tukaza tuzana turayatanga yose arashira umuntu akazagenda ukazusigara vide ukaza wumva Imana yose yururutse amaze atubwira ukuntu Imana yamukoreye ikintu kimwe gikomeye za muri make asifi ndimona abapasiteri b'abakenya muzogana mu barebe muzogana mu bitegereza nta mupasiteri w'umukenya ubaho ntawe ubaho ariko abapasiteri b'iwacu nibo bakene kubera abantu baza basenga Imana ntibayibone abahanuzi barahanura Yesaya ngo aje guhanura yamavuga ngo dore umwara azagira gute dore umwara azasaminda azagira gute azabyara nde umwana wiki azitwa nde Imana iri kumwe Imana izazikabanana natwe donc nukuvuga ngo Yesu Kristo azaza kugira gute azaza bane na hanyuma igihe byo byose byahanuraga Yesu Kristo ari naryo saduku ry'Imana ndashoje hanyuma rero mu gihe cyanyuma rero igihe cyanyuma isezerano rya kera rimaze kurangira urusengero bamaze kurwubaka barurangije Hagayi nico gihe yavuze ngo ubwiza bw'uru rusengero muhaye mubona bwiza gutya ariko hari ubundi bwiza buzaza hanyuma ndiko mbona buzaruta ubungubu ubwo bwiza rero ni umunsi Yesu Kristo baje kumubarika rero ku gice cya 2 cyo muri Luka baza kumubarika rero baje kumubarika hanyuma nico gihe urusengero rwinjiye mu rundi rusengero hanyuma urusengero rwa kera ruba rurashize hanyuma haza urusengero rusha ariko rwa Yesu Kristo hanyuma urwo rusengero nirwo dutuyemwo nirwo tugomba kubamwo nukuvuga ngo amateka y'imihango abafarisayo basigaye mu rusengero abakurikiye Yesu bakurikira Yesu Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana ngo ni ufite ubugingo ngo utamufite nta bugingo afite Yesu ahimbaza ubwiza bw'Imana nibwo bubuze mu bantu icubahiro c'Imana presence y'Imana mu bantu umuntu aravuga Imana twese ngubu ntidukeneye ko ubwiza bw'Imana bwongera kugaruka mu bantu abantu ntibabona Imana abantu ntibumva Imana muri bo abantu ntibatekereza Imana nukuri ukavuga ugahonda ariko abantu ntibatekereza Imana ikintu kimwe tugomba gukora gusa kugira ngo tubashe kugarura ubujutse mu bantu nukuzana ubwiza bw'Imana muri twe tukaririmba tugacuranga ubwiza bw'Imana bukagaruka niyo mpamvu Dawudi yagaza acuranga Dawudi ntiyagaza acuranga nk'ibi ngibi bacuranga aba nibo babizi cyane Dawudi yagaza acuranga umuduri akagira gutya gusa akagira gutya ngo gusa ikidari bene kigize gute ariko ngo ubwiza bw'Imana bukagira gute ubwiza bw'Imana bukamanuka Bibiliya iravuga ngo kuri Siyoni ngo niho ubwiza bw'Imana burabagirana ngo buba ngo bujya buboneka niyo mpamvu yagaza aririmba akavuga ngo iyo bavuze ngo tuje mu nzu y'Imana ngo narishimaga kuko Bibiliya ivuga muri Zaburi ya 84 Isiyoni ngo abantu bose bamaze kumenya ko hari ubwiza bw'Imana nta muntu wasibaga umunsi w'igitaramo abantu bose barazamukaga bakajayo abantu bose bakarwanira kujayo ngo kuko abo bose bajagayo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo hahirwa baba mu nzu yawe ubudasiba ngo hahirwa abagufite mu imbaraga ngo iyo banyuze mu bikombe byitwa baka ngo baza bahindura ahantu hayiki hamasoko ngo imvura y'umuhindo ngo izicambike umugisha aho ngaho Siyoni niho Dawudi yari yararemeye ubwiza bw'Imana niho bwururukiraga abantu baza bakaburyaho abantu bakabubona bagahabwa imbaraga sha izo mbaraga akaba arizo zihindura ibintu hanze
ubwiza bw'Imana bubasha guhindura. Iyo ubwiza bw'Imana butaramanuka nta kintu cyo hinduka hanze, kandi iyo nta kintu gihindutse hanze nta kintu tuba turiko dukora. Tuzoririmba dusasa dukonoke. Ariko twebwe tunanirwa. Use nejo bundi nanje mbibona nubwo nari nkiri muto, mbibona abantu babyinaga bafite babyinisha amashi bakabyina gutya barugina bakabyinisha amashi nta sente ziraza. Ubwiza bw'Imana bukururuka. Habe nawe uri umupagani, cyo gena uri umupagani ukumva ko Imana yamanutse, nawe ukabibona ukavuga ngo Imana yagize gute, ngo Imana yamanutse gutya. Twebwe abapagani twamenyaga ko ibintu byakomeye, kandi niyo mpamvu twatinyaga abanyamasengesho. Ico gihe twarabapagani ko abanyamasengesho ntitwagaza tubegera, kubera kuko umunyamasengesho ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe ntaza yegerwa kandi azahabwa icubahiro c'Imana iyo cyakumanutseho. Nico gihe biza bishoboka. Naho ubu ngubu byaravanzwe. Niyo mpamvu mubona ari umusambanyi, ari umusinzi, ari iki, abantu bose batwivangamo, ugasanga bose bari kuri rutari, bose ko turabyinana. Kandi noneho byo biterwa n'iki? Tibibaho. Amateraniro y'intumwa ni ukuvuga ngo baravugaga gutya bavugaga. Siyo mpamvu Stefano yavuze imbere y'abantu kandi agiye kwicwa, arababwira ngo bose ngo babona mu maso hiwe ngo hameze nk'amarayika. Harabagirana. Ese muraho? Ndi muraho. Ti muraho pi. Ngo maso hiwe hasa n'ahande. Muzamugira ngo Yesu umunsi yazamukanye na Yohana nande na Yakobo na Petero. Burya mwagize ngo byageze gute? Ntimuzi ko bagiye ngo bagere hariya umusozi. Habaye ikintu cyabaye niki? Ikintu cyabaye. Kuriya halilo ofe emali ya somele tanfe. Kuriya hariya habaye igitaramo kimwe kitasanzwe, kandi gusa Imana icyo yashaka kwereka Petero niwe wari shefu. Bari abagabo bari inkingi mu ntumwa, nibo bari inkingi mu ntumwa. Impamvu yababwiye ngo Petero, Yohana, Yakobo nimunkurikire, yamabajana gusa kubera kuba uwari we n'igitaramo agiye kubahonjesha gikomeye. Kandi ico gitaramo cyasuraga ibitaramo bizoba byose niki turimo, n'igitaramo tuzogira mu ijuru. Asifiwe. Bamarana abajana ngo bagereje. Abashise bagize gusa muco babonye ba. Muco babonye gusa. L'effort de la sans-prix alors. Rutabara ntuje kuri. Ubanza ugaruke. Nimuzamuri Imidiyo. Ongera bori avadi bodi. Taramo we. Mbega ibitaramo biri mu kuba mu bantu we. None se abantu boreka gutaha gute? Abantu boreka gutaha gute nta mana bari ko babona hano? Abantu boreka kugenda gute? Tibishoboka. Taramo byinshi nanje ntojamo. Kandi ari bahe basenga Imana. Kuko nigeze kubigeramo mbona nta mana. Ndetse bimukavyigana. Kubera ese turi kumwe ba? Pi oya. Reka mbabwire. Nimwigana ibitaramo bya umoja, mukigana ibitaramo bya Kasarani, mufite ibibazo. Mufite ibibazo bikomeye. Kandi naho gusa abantu bari kwama bigana ngo agatatu ka umoja, ngo akane ka Kisarani, ngo agatatu ka Gidurayi, ngo biri mu kugenda gutya, ngo ariko dukora ngo nuku ngo tubikoreshe gutya. Ibintu byose byabaye byiganano kubera nta kindi bokora, kuko ubwiza bw'Imana iyo bwaje nibwo zo bategeka ibyo mukora. Kandi abantu baza kota umuriro w'Imana, abantu baza kota igisirimba. Timubonye ko bagure fanta? Yes, ahimbazo. Tuzovugana ngarutse. Umuntu uri mu bwiza bw'Imana, reka mbabwire, umuntu uri mu bwiza bw'Imana azahagarara hagutya gusa. Abantu bakama bishima bose. None babaye batatu, babaye bane mu gitaramo, babaye batanu. Mose ngo amare Yohana lelo elofire forba afifefe folele forma tasipadi. None muzamugira ngo mwabayumbemo abakozi b'Imana bari hano imbere, muzamugira ngo aba bahungu bapfuje,
abahungu bacu bari inyuma hariya bafubye ntibazi iyo bahebaja ntibazi ibyo nibaso ntibazi umwuka wera ntaranabukira muzamubwira ngo abahungu tuzobashobozwa niki tuzobashobozwa na presence y'Imana izomanuka hano abantu bose bakaza bumva Imana. Haleluya haleluya. Kandi turabihera mu Jacques n'intumwa niho tugarura akabiri turakagarura mu Jacques n'intumwa. Haleluya. None se uyu bwiza bw'Imana bwururutse mureke mbabwire ibimenyetso bwiza bw'Imana bwururutse gutya ikintu cyambere kiza kiboneka cyambere nukurira abantu uzomusanga harimo nk'abantu 10 mu materaniro cyangwa 12 kuko impano yo kurira Imana ntizipfa kwiha abantu benshi. None kugeza aya masaha tugereye aha nta muntu numwe ndabona muri mwe wigeze ugira gute impamvu ninde wo yabona hari uwo yabona yo yakura Londi laizaniga. Haleluya. Timilare delete de varie. Ubundi kurira baza bakwita kujuta. Nukujuta. N'Imana iziza ukabura kugira ukabona umugabo gusarariza. Kandi umugabo kugira ngo arire. Abagabo ntibazabarira abantu bapfuye. Ariko mu rusengero iyo ubwiza bw'Imana bwurutse gutya umugabo azabura uko agira akazayamagira gutya gusa akazayamagira cyashaka ukazamusanga umugabo yagize gutya ibitagaza Imana yo mu ijuru turagarura ibintu kubabisha ubwiza bwo hanyuma bw'akabiri buzaruta ubu ngubu. Haleluya. Timilando. Je ne vais la redenite de varie. Ngo bazamukana na Yesu nimuzamuke batatu bankurikire ngo bazamukana na Yesu belele samotenda le sangola koria tro celebre bagiye kuwe umusozi witwa Elayon ngomara bawushaho Yesu yarashaka kubereka ko izalizo mesa ngomara barazamuka baje ku musozi Elayon ngo bagere ku musozi Elayon Lango se ne vai la redenite de varie. Pierre yari tanga ikintu babonye cyambere bamaze kugera kuri uwo musozi ngo bamye babona abagabo babiri kandi abo bagabo babiri barabamenya babona ko ari Eliya nande Eliya na Mose Avezine jinegelari. Haleluya. Mana we verite Lunga e longela. Tuzamusa umusozi Elayon tugomba kubona ibintu bikomeye amaze babonye kuri Yesu ngo babonye gusa usari umuntu bari bajanye bari kumwe ngo bama babona kuri Yesu ngo bama babona ngo ishusho yiwe ngo kwihinduka. Bwana sifiwe. Ibintu iyo bitarahinduka ishusho ya Yesu muri twe iyo itarahinduka abantu Imana muri bo tibotekereza Imana za muri Imana. Haleluya. Ayimidiwe baba. Umunsi umwe narabwirije ahantu ndabwiriza ngo mari kubwiriza umugabo umwe aza kunkurikira ari hano ngo mare ikintu gusa yavuze
yaravuze ngo ikintu nakubonyemo ngo nakubonyemo Yesu ngo wari kugira gutyo ukuboko ngo nkakubonamo Yesu kandi ariko nkugira nyine ngo wagira gutyo ukuguru ngo nkakubonamo Yesu uku nguku uku ni gute uku Yesu yobona gutya ngo wagira gutya ngo witerera ngo nkakubonamo Yesu ngo Yesu kurimo ngo ndashaka ko noneho uwo mugabo yambwiye ibintu abamwe biteye ubwoba. Nibwo bwanje bwa mbere nari numva umuntu umbwiye bene ivyo bintu muri ubuzima bwo hanze. Ambwira ibintu azakora, ambwira ndetse ko yari yaje no mu rusengero kubikora. Kandi yaje kundeba bukeye arambwira ngo arankeneye gusa nari nakenze gusa tuza guhura ahantu nyine muri restaurant. Arambwira ngo akeneye ko dusangira, turasangira ngo tumare gusangira ambwira ayo makuru ngo amare rero ndamwira nti ko ndihuta ko ndaja ahantu kubwiriza inyamata. Mureke mbabwire uwo mugabo twagiye turiko tuvugana nawe ngo tugere kuri station ariko ashira mu essence. Arambwira ngo ntiyoba kirenza aha ngaha ngo ntiyorenga hano yamapfukama kuri station. Namusengeye kuri station apfukama ngo karumva tosura kwatsa imodoka ngo renga aha ngaha ngo atarabasha kwatura ngo gire gute yiha. Ikintu yambonyemwo ko niki haleluya ikintu none pilongela elare abantu bo hanze hano bashobora kutubonamo niki ikintu gishobora guhindura abantu hano hanze niki ngo yambonyemwo Yesu uyambonyemwo ariko umunsi gana rishimye ganyine ariko simbigaragaza ariko nkaza numva nyine umuntu wambonyemwo ukuyesaba muri jewe. Yesu ni muzima muri jewe atutungishije imbabazi niwe uturindira ubugingo niwe urengezi. Ishusho ya Yesu ngwira n'abagirana ngo bakazabona ngo yabaye ngo imyeru dere ngo barangije rero ngo babona Mose nande na Eliya ngo barangije Mose na Eliya baganira nande ariko mwe ntuzambwira amatsiko ya Mose na Eliya noneho baramwiboneye gutyo kandi Yesu araho ngaho ngo abona kuko bamushikiriza bakora remise reprise ubuhanuzi bwose ngo bwahanuwe kuva kera bwari kuri Eliya niwe wa chef ngo arabuzana gucyara bamushikiriza undi nawe Mose nawe ngo namategeko uwo byavugagaho byose nawe ngo bagira gute baramushikiriza amaze ngo baranezerwa. Habaye umunezero umeze gute ngo habaye umunezero Petero ninde ngo habaye umunezero uteye ubwoba abantu ngo baburiga uburyo nuko nguko rero ubwiza bw'Imana bwamanutse haza haba ibindi bintu bisha abantu bazabavuga haleluya ngo baranezerwa. Ndagira ngo umunsi Yesu yinjira kwa Zakayo yari yabuze ibyica kurya presence y'Imana yari yamanutse kandi Zakayo atarakizwa ariko presence y'Imana imanutse abantu bazaba bakirisitu ndetse ibyo wakoraga haleluya. Petero akazaruka akavuga ngo nimureke ngo nubake inzu akazavuga ngo ndaca ingando ngo kandi ndubaka inzu yande ndubaka inzu ya Mose ariko ye zamuri Imana muribuka wa munsi abigishwa babiri bariko baje mu nzira ije Mawusi timuzi ko bariko bagenda bafite agahinda kandi timuzi ko bari abigishwa ba Yesu nta presence y'Imana yari barimo ariko ngo bariko bagenda bavugana ibyabaye Yesu ngo babagezemo Yesu ngo bageremo ngo barabaza ngo ese byagenze gute niki cyabaye ngo bamamubwira ngo ese uri umushitsi muri iki gihugu. Mureke mbabwire les hommes tombent là sondre bari sambrome yandre umuntu wese ari mu gushaka ngo ahitinge kuri YouTube. Umuntu wese agashaka ngo ahitinge ngo numuhanuzi. Umuntu wese agashaka ngo ahitinge ngo azakora amafishi. Undi wese agahitinga ngo numuvuga butumwa. Undi wese agahitinga ngo bamushere kuri afishi. Ubu umuntu wese utari kuri afishi utaragiye kuri afishi ubu ngubu afite ikibazo ori gikenewe si ibyo. Ubu ngubu bavuze haleluya ubu ngubu bavuze
ubu ngubu bavuze ngo Pahoro azoza mwivuga butumwa muri Kenya yorinda aje kuri afishe afishe gusuka musanga abantu bagiye kuri afishe abacuranzi nimatamushira kuri afishe niba uyu mutaramushizeho uko nguko ni wiraut abandi duhenda hendwe so tuguma twohereza udufaranga tuguma guhenda henda tugume duhenda henda gusa turi mu gukumakuma tukugwe guma gukenda gunda gusa none abantu bose ibiraka timuzi ikirato ko twateraga ibiraka bikaruha neza bikaruha bikanga twigeze kubita ibiraka muravyuka ibiraka wende haleluya kuguma kuremekanya gusa ibiraka gusa ibiremo habe n'inkongoro bayiteraga inzuma bakayitera nanone ikaruha bakayica igice ikagira igicengo kandi igicengo cyanyweragamwe abantu tumbira Yesu tumbira Yesu Tewa masilaroga masiyawe akiri ndirimbo ya yanegutuye ikuberwe n'umubavu guhumurira neza bami waranumvise ubona gusendaga akira amashimwe mwami akubereye haleluya nimwakira ubwiza bw'Imana amen nico kizodushoboza aba bantu nico kizodushoboza abo hanze mureke mbabwire abantu banebwe umuntu wanebwe we mu rusengero umuntu wakoreye ubunebwe akabakora mu rusengero nta kintu wokora ngo kimwemeze umuntu wasambaniye hano umuntu warogeye hano nta kintu wokora ngo mwemeze ikintu uza kiza kimwemeza n'ubwiza bw'Imana gusiye bumanutse haleluya wino ufate mikrofone yinyake vuba none leso pesa tape umunsi umwe abigishwa nako uretse abigishwa umunsi umwe ngwino mana we muzi pesa Imai la redenetike. Bansure. abagabo 12 bagiye gutata Kanani bicumi ryaje ari ry'incamugongo abandi babiri baza bafite amakuru mazima ngo bamare barya ba 10 bama batera umugomo mu bantu bamavonga abantu nibaterwa amabuye Yoshua nande na Kaleb ikintu cyabakije ni ko munsi nindukize niki kintu cyakije Yoshua na Kaleb uwo munsi n'ubwiza bw'Imana bwururutse gusa abantu bama biberwa uko bigenze bama bagira bate ngo bamare abantu bama bavuga ngo tubatera amabuye ngo ko baravuga ngo abagore n'abana bacu ngo bagende baje kicirwa n'inkotiriye ngo bamare bavuga ngo babatera amabuye abo bazanye amakuru Imana ngo ireba abagabo bariko bayivugira yama yurutse ubwiza bwayo ngo bwururuke abantu bose amabuye bari bafashe iyo ubwiza bw'Imana bukuriho umuntu ukuramburiye inkota kukwica ntaza bimenya ntaza amenya amakuru ko byagenze niyo mpamvu Imana izi dutuza mu banzi tibagira ico badutwara kuko ubwiza bw'Imana bwize gute buturamanutse niyo mpamvu abantu bagomba kuza hano kugira ngo bakire ibiye byangezeho impamvu mubonye ko ntinze nuko ari mwebwe mureke mbamenera ibanga nimuzoza mukora amateraniro cyane nk'ibi bitaramo bya 2 na 3 kenshi ikintu kiza kibimara amavuta nuko nta mwanya w'ijambo burimo jewe sinzambwiriza isaha imwe nzambwiriza amasaha 2
mureke mbabwire muze mureka umuvuga butumwa y'amatangira kubwiriza saa 9 abantu nibaza basanga umuvuga butumwa yarangije nico gihe bazoza bagira bate bazoza bama bazinduka kare naho abantu bamwe baza bategereje umuvuga butumwa warahaguruka saa 11 hari naje hari nabambwiye mukanya bambwiye ngo se kuragenda kare ngo amateraniro atangira saa 11 tunki ugasanga uko niko ibintu igikenewe ni ikintu gikenewe materaniro mwashaka nkuko patro yavuze mwashaka mugasigara muri batanu ariko abantu mukaza muvuga ijambo ry'Imana amasaha biragashira atagashira twamara tugasirimba indi saha ibyifuzo bigakemuka Bibiri iravuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwize gute rigwiriye Mubonye ko abantu batubwirije neza none abantu bakeneye gukura mu ijambo nibibarimo bigasohoka abantu bakumva Imana muri bo mwakira ubwiza bw'Imana haleluya dufunguje aka kabiri uyu mwaka utangije aka kabiri tugafunguje ubwiza bw'Imana ubwiza bw'Imana uko tuzoza duterana kose ubwiza bw'Imana buze butuzaho kandi ubwiza bw'Imana ubutahane mu izina rya Yesu amen haleluya uko uzateranira hose ubwiza bw'Imana bukururuka umuntu wese aza mu mitima akagira kwa munsi ba Petero bariko bavuga abantu ngo bakibaza ngo se bigende bite ubundi ubwiza bw'Imana ntuzubwiratana ntuzunavuga ngo uri runaka ubwiza bw'Imana bwonyine bwo bukugaragaraho bwonyine buza kugaragaraho n'umushitsi uvuye irije aza yinjira gucyaka amavuga ngo hano nkabonye amateraniro ni uzugenda yamamaza kurya umuvuga butumwa ntaza yiyamamaza n'ubwiza buza bumwamamaza ugasanga abantu bose baragutumira kubera iki n'ubwiza bukuriho kandi iyo ukoze icaha uwo munsi ubwiza bw'Imana buza bukuvaho nta uzusura kukubona bangukoraho rimwe sha kwishimira ubwiza bw'Imana turimo
Petero bavuze amakuru ngo bamara abantu bamavuga ngo Imana zera Hengilala. ngo zatumanutsemo zatumanukiyemo. Hari akantu kamwe wasize.